Hadian baka Byrnihat Hariboy District kalarung hakatop na kabawan baningkong na padang kishpotli ki jakasor jongkari India ki balong kisor ki bapenmi ya katadam bat pui-pui bajak kliatam ka Committee on Environment jongka ying dorbar tauan ka jela Meghalaya lingba uba wailat miki Shillong Chairman baru MLA ka Juwai kala pentip makan wat ya ki kaipot batikna halor ka tega jingpen bana namar kumba kalong menta ka Byrnihat ka don haki ar benta haki ar jela kata Shillong kahap sa Meghalaya bat Shillong kahap sa Assam. Ka komiti kan sakot ban yamir jimut hapadang ki ar kan hon kata na Meghalaya bat Assam kenang ban yo e ka kaipot bat ban wan ra ru ya ka khoj ka suba hapadang ki tegi ar banta jong ki ar jalla MLA ka Jirang constituency uba sustenance sotun halor ka tegi benta ulan lum ya ka kan hon ki Ophisar na kita na trekam sorkar haka arpsa tur ikula lingkot arja arpsa Byrnihat na ka benta ban thau ya ki lat na kumno ban weng ya ki tegi jing e baka than ka ya kandu Hakatege Jingialang yang merjimut lawan banya simbenta lang nadu senior scientist ke Meghalaya State Pollution Board uba Swear u BDO ka CNR di blok Umling u Eric Dekhar nakatanat pulet ke district bat kiwe de ki Ophisar haba crunch kilat pathai kubor uba sustenance sotun kumu MLA ulaong bat don kam ka jinget lang ki nong song snong bat ki try karkhana ban kyar na ka jing thang ye ki plastic bat kum ju uru ban don ka jing jurep bakendet kensan lingba katanat Pollution Board khnang ban yo ya ka kaipot Nakliang jonga kumu nong mikmat nga karpat iki ya ka pollution Meghalaya Pollution Control Board ba kin monitor kerpang hamtam habidai bat ki industries nang tang karpatu ya ka transport department ba kin don ka checking hamtam habidai bat ki kali ba penmi ya ki dalam project lia bat kumju ru ka jing karpat na kaliang jonga ki pat ba nong snong jong ka area ka jongi ba ini lah akan bala ba minum thang ye kini ki plastik je clear na ne ki ikinu kinu kinyut la ne ke jing thang ki je clear ka pen long ban penmi ye kini ketem je clear ka bala ban kata ya ka kot ke kya de ngidon kam ye ke ji trelang na du ki bosnong ngidon kam ye ke ji trelang ki pajba ngidon kam ye ke ji trelang bagi department ki ba fair kenang ba nginla ban reduce la ne ban penduna ye ke ji clear joka kecing clear ba mi na kino ki source ke ba pinjak clear ya ka Byrnihat area kumban banjur section ya ka pollution control board ba inhab ban monitor kerpang bat bandon ka inspection dan ka surprise inspection ya ki industries kang ba ki factory na kino ki setup industries badan ha kini area nang ba kin buram bat bikin control bakin ya kat kum ki kendon ki balabu daka Meghalaya Pollution Control Board ki industry si kimdai bagi don tang haga site jong ka Meghalaya tingi di ka Byrnihat hi ketika border bat ka Assam but dengi ya na kini ka sagoti sikaleng kamon ketika kahap po jong ka Assam bat ki don ki industries ki ba set up ha ka liang ka Assam but ngimla pan ong bangin blame langin keno ba kadai tang na ka Meghalaya lain mla manong man kino bade na ka Assam andai ka ban conclude he kata ban wan ka conclusion ba nakano ka sus kawan dengan try nakaliang ka pollution control board jong ka Meghalaya tingkat ka central pollution control board na try nakaliang jungki kitip khamha ke ai bakin banyo ya kanu ka sus ka bawan la kalong na kalian ki industries ke na Assam like along like industries ke na Meghalaya kata mut lingba ke report ka ba maki ke siyo namar katum ka ba yo e ke jingkren menta kena kalian ke di observe na kalian ka pollution control board Meghalaya la batayangi ba menta ka don ki device ke ba maki gen ha pa up e ke report sakat to ke pranai bangi setip ike ka sus ke ba kerpang ke bawan ba penlong ya kini ke area Byrnihat ba penlong ka bajaklia tam ha ko green Nakaliang senior scientist katanan uba Swear ulaong banweng ya ka Jaboh on sayat wat bunya lingba ka Council of Scientific and Industrial Research and National Environment Engineering Research Institute bat kiway pat ki benta Nalor baka Byrnihat kabala tibru kum ka industrial area bat kabala yoroi ka nam baningkong e jang jingdon kal air ba Jaboh bat bajakliatam henry kadang pauru kum hakaway na ki jakasar ka ba shlei daga jing bread pathar ya ki marjot ki ba Jaboh bakan thop na du ki plastic bat ki way ba ki bread patharu khamtam shaput kawa umtro ka ba kaniru kala ban kata saya ka jing khoj jang ka hakate ka wa Meghalaya State Pollution Control Board ye ka identify ka institute
Council for Science and Industrial Research, National Environmental Engineering Research Institute, CSIR NERI. In Kolkata, base Kolkata, kata kali aku study khot source opportunity study, emission inventory and source opportunity study haba kan laban identify ta kan study mi laban identify nai ka source of pollution what contribution nai ka kawan kanu percentage kawan nak industry kanu percentage of this pollution air pollution batan po Byrnihat kawan lagi vehicular mo kali kanu percentage bawan bathang nyut thangyer or kanu percentage se kawan bathang gi ye tang ke haba hakina from agriculture waste mo gi thum jitap or ta ta bawan ki jese porya ki kali hagan ga surok mami ki pui kanu ka bo gede nang ta dikata kalau identify na contribution different source kemudian keleng na kanu lesik nang tangi lah tip kanu kade na ka industry bong ini factory kanu contribution kanu percentage na factory bawan ni industry hani po Byrnihat kanu bari na ka niki vehicle matlab ni ngamut niki kali mo mami terem kali kanu bade ne bathang nyut thangyer kanu bathang klau umtaken but hakani ke study gi in page ya ka kani ka wind direction bong ba kumno ka layer kawan nei kali se desi haka sistem haka nik study biglia kalong arsnem tak study kan so conclude ta bai haka sistem sistem jum sistem ta in sayo ataka report kinang ta kin batai kin ya ka lesi ta ka layer kawan khambun direction from Assam towards Meghalaya tikla kan ong ba ka kadeka contribution more nang Assam side hindi ta ka layer kali nang ni na Meghalaya khambun percentage khamlit haka sistem lesi na sistem na arsnem kali khambun gi baga kali ka phet na Meghalaya si Assam ti kata lan conclude ba khambun ka pollution kali na ni stay long tai kadang ka season ro let's say for some for ong no for years summer season let's say ka kali ka phet na ni stay nang ne nang tai sen ni let's say for winter for tlang le ka phet na ni stay nang tai sen ni de hanta na kata ka dakani ka study am ngile so support ni laban lap ni kata kanu contribution nai nang no seno but naginu ki source fair